rimwe na rimwe umuntu atangira urugendo yizeye ko azagera aho ajya amahoro, ariko ikosa rito rishobora guhindura ibintu byose mu kanya gato cyane. Indege ya RwandAir yahagurutse i Kanombe igiye mu rugendo rusanzwe igana Entebbe muri Uganda. Abagenzi n'abakozi bayo batekereza ko urugendo ari rwiza, ariko muri urugendo habaye impanuka yatumye abantu bapfa, abandi barakomereka bikomeye. Byaba byaratewe n'iki? Kugira ngo iyi mpanuka ibeho, kurikira neza akanuku kandi urasobanukirwa neza imbarutso y'impanuka. Tubahaye ikaze. Byose byabaye tariki ya 12 Ugushyingo 2009 saa 3:30 za mu gitondo, nibwo indege ya RwandAir yakodeshwaga kuri Jetlink Express yagurutse i Kanombe. Indege mu bwoko bwa Bombardier CRJ-100ER yari igiye mu rugendo rusanzwe rwerekeza Entebbe muri Uganda. Abagenzi 10 n'abakozi b'indege 5 bari barimo, bose bizera ko bagiye kugera aho berekeza mu mutekano usesuye. Mu gihe indege yari imaze iminota 2 gusa ihagurutse, abapiloti bahise babona ikibazo gikomeye kuri moteri y'ibumoso. Abahanga mu by'indege uwo munsi berekana ko indege yari ifite peteroli ihagije kandi n'ikirere cyari kimeze neza cyane kuri uwo munsi. Abapiloti bagerageje kugabanya umuvuduko wa moteri, ariko basanga moteri y'ibumoso yagumye ku muvuduko wo guhaguruka. Nyuma yo kubona ko bidashoboka, umupiloti yafashe icyemezo cyo kugaruka byihuse i Kigali kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu. Abapiloti bamaze kubona ko moteri idashobora kugabanya umuriro, bahise bamenyesha inzu igenzura ingendo z'indege, Air Traffic Control, ko bagize ikibazo. Indege yagumye mu kirere iminota nka 30 kugira ngo iyo peteroli itume itaremera mu buryo bukomeye mu gihe cyo kumanuka. Bahisemo kumanukira ku muhanda 28, ariko kubera ko moteri imwe yari kiri ku muvuduko mwinshi, indege yamanutse vuba cyane. Bakoresheje feri zose z'amapine ndetse n'izindi mbaraga zose zishoboka kugira ngo bahagarike indege ku muhanda wabugenewe. Indege yaje guhagarara ku muhanda neza, ariko moteri y'ibumoso yari igikora cyane ku buryo umugozi uyiyobora wari wafatanye. Nyuma yo kugeraho indege zihagarara ku mwanya wa 4, abapiloti batangiye gahunda yo kuzimya moteri. Icyo gihe amakimbirane hagati y'uburyo bwa tekinike n'amahitamo y'abapiloti yatangiye kwigaragaza mu buryo buteye ubwoba kandi butunguranye cyane. Ikosa rikomeye ryabaye ubwo abapiloti bazimyaga moteri y'iburyo, bibwira ko bagiye guhagarara burundu. Ibi byatumye uburyo bukoresha feri hydraulic system buzima ako kanya, kuko bwakuraga imbaraga muri iyo moteri bari bamaze kuzimya. Mu gihe imashini ya feri yazimaga, moteri y'ibumoso yari igikora ku muvuduko mwinshi cyane. Yahise isunika indege n'imbaraga nyinshi mu buryo butunguranye. Indege yahise isimbuka utuntu bita shocks tuba twashyizwe ku mapine kugira ngo itanyeganyega, ihita ikatira iburyo yiruka cyane. Muri uwo muvuduko mwinshi, indege yahise igenda igonga inyubako y'icyubahiro bita VIP Loge, yari iherereye muri metero nka 500. Igice cy'imbere cy'indege aho abapiloti bicara cyahise kimenagura urukuta rw'iyo nyubako, maze kinjira imbere mu nzu. Uku kugonga kwateye urusaku rukabije n'umukungugu mwinshi, byatunguye abari bari ku kibuga cy'indege ndetse n'abari bari hafi aho. Muri iyo mpanuka ibabaje, umugenzi umwe w'umunyarwandakazi wari wicaye mu myanya y'imbere yaje gukomereka bikabije cyane. Nubwo abashinzwe ubutabazi baje vuba bakamujyana mu bitaro bya King Faisal, yaje kwitaba Imana hashize igihe gito cyane. Abapiloti bombi bari baheze mu gice cy'imbere cy'indege cyari cyamenaguwe n'urukuta, biba ngombwa ko bakoresha imashini zo gukata ibyuma. Abapiloti baje gukurwamwo bameze nabi cyane, bafite imvune zikomeye mu mutwe n'amaguru, ariko kubw'amahirwe baje kurokoka urwo rupfu. Abandi bagenzi bose n'abakozi bo mu ndege bamanutse bafite ibikomere byoroheje, ariko bari bafite ihungabana rikomeye cyane. Inyubako ya VIP Loge yangiritse mu buryo bukabije, kuko urukuta rwayo rwacitsemo umwobo munini. Raporo yakozwe na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'inzobere mu by'indege yagaragaje ko hari akuma kamanutse kabuza moteri kuzima. Aka kuma kitwa Engine Core Coil Support Switch, kagiye mu nzira y'umugozi w'umuriro maze moteri yanga kugabanya umuvuduko. Icyakora raporo yanenze abapiloti ko batarakurikije amabwiriza yo mu gitabo cyitwa Quick Reference Handbook kugira ngo bazimye moteri ikiri mu kirere. Basanze kuzimya moteri nzima mbere yagize ikibazo ari ryo kosa ryatumye feri zizima, indege igakora impanuka. Iyo baza kuzimya moteri yagize ikibazo ikiri mu kirere, indege yari kugwa ifite feri zihagije kandi ntiyari kurenga umuhanda. Raporo yanzuye ko habayeho guhubuka mu gufata ibyemezo by'ubutabazi mu gihe cyo guparika indege ku butaka bw'ikibuga. Ibi byagaragaje ko amahugurwa y'abapiloti ku bijyanye n'ibibazo bitungurana
yagombaga kongerwa. Nyuma y'iyi mpanuka Rwanda yahise ifata icyemezo cyo guhagarika amasezerano yari ifitanye na kompanyi ya Jetrik Express. Leta y'u Rwanda yahise itangira gahunda yo kwigura indege zayo bwite kugira ngo imikorere yose ijye igenzurirwa mu Rwanda. Ibi byatumye Rwanda yivugurura uburyo bwayo bwose bwo guhugura abapiloti no kugenzura tekinike z'indege mu buryo bwa buri munsi. Iyi mpanuka yabaye isomo rikomeye byatumye umutekano mu by'indege mu Rwanda uba umwe mu ya mbere ku mugabane wa Afurika. Kuva icyo gihe nta yindi mpanuka ikomeye nk'iyo yongeye kubaho, kuko ubu ngubu umutekano mu by'indege wakajijwe cyane. Amazina y'uwitabye Imana yibukwa nk'umuntu wagize uruhare mu mpinduka zikomeye zatumye uyu munsi Rwandair iba kompanyi ikomeye mu Rwanda. Mbaye mbashimwe mwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like kandi wibuka kwandika muri comment ikintu cyakubabaje kuri iyi mpanuka.